Pozdrav svima, danas ćemo napraviti još jedan tutorial, ali i reći jednu novost. Mijenjamo ime kanala. Kao što znate, prije se zvao Gaming Portal i to me ime vezalo nam je za snimanje gameplayova, ali ja više snimam tutoriale nego gameplaye, zato što gameplay imam samo, ne znam, 2-3, to je ne većina, nego sve Minecraft. Jednostavno dosadno mi je gledat tu igru i pričat nešto. Mislim, snimat ću ja i na on i s ovim novim dojom ću snimat neki gameplay, ali ono, kad pogledate na YouTube piše Gaming Portal, vjerojatno ćete prepostavljati da on radi samo igrice, a ja više radim ove tutoriale. Tako da možemo se prebaciti na mijenjanje imena, odnosno da napravimo i tutorial uz to. Idemo ovdje, imamo postavke YouTube-a i vidite ime, ovo je naše ime, idemo urediti na usluzi Google+. Malo sačekamo. Evo, i mijenjamo u ovo. Creation Portal. Zašto? Pa jednostavno ovo ime me ne veže za ništa. Mogu raditi što me volja, znači Creation Portal može biti gameplaya, može biti tutoriala, može biti svega. Ovo ime sam dosta brzo smislio, tako da nastavimo s mijenjanjem imena. Znači ja mislim da ime možete mijenjati samo 3 puta. I možemo ići ča. Ovo tu. I refreshujemo stranicu da vidimo kako se sad zovemo. Creation Portal. Tako da, dobrodošli na novi kanal Creation Portal. I to je to.